خلکش همی رخت اروپات هات قستا ولات مسلمان داد کرد وکی بغداد و هات الوید علم و زانی تورگت افریقا اف ولات ام تیرا جه علم و زانینه و امت نافدا و همی تشتیت مسخرن و یبصانهی کرین بومک و علم و زانینه ورگیری اهلی بوچی ام عیال خطال و نده این پترتر که برفی علم وی زانینه بچن بوچی ام پترتر خمیلی ناخون خو اگر خما آخرت جینه بی دنیایه دی مفایش دنیای خوابتن و تو جدی مفایجی که اگر کرته حال خوش بود دولمن بود شولکی سویک و بصانهی پلب کد علماء پنده چید بن خمی انسان جی بخوتن آهش بن هندی گلی خشکو برا تویت ام گلک اتشرزابیم بزانین چاو عیال خاطر خمی جی بخوین بزانیم چه تشتی عیال مدی پیش کویتن خو عیال مهمیا خلط یاد کرد ام بشری نملائکتین نمعنوی از خوه شیرم دا کس نزانید عیال بالعکس استوی چما پیش و تحکمه چما اداره داب چما دف ماموستای مدیر مدرسه هیوی و رجایت کرد بیجید اس رجایش هواد کم ورن بسیار عیال خواب کن المدرسه ورن مدرسه بس ببینن عیال هوا چید کرد و درگیه المدرسه دوکرینه محتاجی موعدی جنینه تو هما تو شی اما بچی دستی خال درگیه بدای بجازه هاتم سحکمه که کرمت چید کتن و چاویه بیت اما سحکمه مدرسه عیال چید کتن ام بوچی و ناکین بوچی و خمین آخوین بوچی هند ترک خمین بو عیال خو مع العلم اف عیاله هبه دیف مرویدات مینید بو مانا ذریتی کنا به مروی دنیای دا و بو قیامت دیجی هر حوصا کو خیر و اجر و ثواب بگهت مروی دا اش بل هنده گلی خوش کبرا گله کافر انسان و خمیجی بخوتن علم دو علم گلی خوش کبرا توی چاو از خما دنیای بخوم وصا خما آخرت داجی بخوم وكي خدي تعالى القرآن دا نشامدة لقمان عليه السلام وقتی كريخوا قلتي بيا موعظك ونصيحتك وشيرتك الكريخوا بكتن شو قلت أول نصيحة قلت يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شريك هفالا بخدي تعالى شنك توحيد رب العالمين بك طاعت و عبادت نشاده بری همی تشتا نیاسین خودی تعالی نشاده بری همی تشتا بری اخلاقی و بری ادبی و بری همی علم بری هنگ پیدانیاسی خالقی کیه پیدانیاسی توحید رب العالمین دی چوابی چوا شریکا بخودی تعالی چه نکرد چوا بس عبدین یا رب العالمینی بکتن آفر اگر لیخشکو برا عمل وی ولا اگر امنش عیال خو ندین کسی که دینی ننش عیال خو بده عیال ما بدد او نشاد دی وکی خو نشادت وکی منو ته نشانادت دی تشتکی دی نشادت پشتی هنگ دی سحکینی عیال ما تشتکی زانید ام تشتکی زانید دی سحکینی نهالک مازنات ما بین موان دا امل عردکی و اول عردکی پشتی هنگ دی عیال ما تماش لبیت مدر کبید آهش بل هندی گلی خشکو برا ایک کاشوان شمیا فرتر ام ایمان و اسلام نیش عیال خواب بدین شو بچی کاتی جبر هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجیتین علموا ابناءکم الصلاة وهم ابناء سبع هشت عملی بی 7 سال فعلی نویجاب که ومروهم بالصلاة وهم ابناء 10 و پشتی اینگه هکه بود 10 سال ویجابت وید تو حق و حسیب الگل کی دا بردوام بيت بزانيت افتشتي نترانيا نياريا مجداهية تفيت بزانيتن روجي بينج نفيجا تفيت هر بكتن وإنسان متابعة بكتن كرمت نفيجا سبيريكير يا نيفرو تكير يا إيواري تكير يا مغرب تكير يا عش هر بردوام ديك بيت كر باب بيتن ما بين خدا بردوام مختي نفيجي يلا كرمن يلا كشامن هلو وقت نفيجا دا بيك ونفيجي بكين كبانك ده دانويجي بكين دانويجي بجماعة بكين مال بها كنا نهاية مزيفتي يعني وان تشتد بزاني تنتشتكي جرينجه وهر هو صاتي في ديباب جهه قدوه بن شاف ليكر بن اگر ديباب نويجي نكن ما عيال دي شوازانه اگر ديباب بحث خدي تعالى وتوحيد رب العالمين نكن ما دي عيالش كي وزانيتن فرا وان تشتا ام همي بكين قالي خش كبرى اشتي بشتينجي اخلاق وادبي نشا عيال خو بدي وكي پیغمبر وكي هر لقمان عليه السلام وقتی نصیحت الكريخه ادكتن ودبيشته چه شريك وچه حوالا بخودي تعالى چه نكه پشتینگه چه بيشته ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا
مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بشتهنجي خدي تعالى بيان كانت نصيحته داود عليه السلام، نصيحته لقمان بو كري خاتشيه بشتهنجي أدبه وأخلاقه وروشته. بشتي توحيد خدي تعالى نياسين رب العالمين أدب وأخلاقه. تبيت أدب وأخلاق ما هبيتن أدب وأخلاق أمني شعيالي خبدي اگر اس نشانه ده مدیکاوی نشانه ده دیچا و فیل بیتن تبيت امني شاب دينو هيدي فيل بيش بل هندي بيشتي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مر لان ارشاف قريبه ونهم يقابا يدفن بلند با ونهم يقابا خوش خلقي خركا مصدر حساب كا يمرو بكي نرم با يقرنجيم با نفشاف بكيري بلقى خلقي يفسح بربي اخفتنا خوش جدبته دركبيتن واقصد في مشيك واغضض من صوتك بريفاتشونا تجي بلا بريفاتشونا كهادئ وباش بيت وصى عجلي نكتيدا وإزعاج خلكيت تيدا ببيتن آن وصى ابدلي خابتشيكو مشيكا بريفاتشونا كخوش ويا باش وكو خلق بشاوكي عجب تنبيت يعني وكي خلكي هبيت تشاوت بيني وكي وان بنشوانا بعجلة تربة ونشوانا يبطئ تربة واغضض من وتنجي خو قالك بلنك وقت الديوانة ومجلسات رنيا خاله دنجي خو وصى بلنككو أو خلك الرخو دورته قل تبيتن صحيح ونموني بوت إني تنسحكي ما دنجي كري چند زرا وچند بلنده بس چه كس حشوي دنجي ناكتن شو دنجي كي إزعاجه جوش بن هندي نصيحتي ليتكات يهشيار بيتن يوصى إزعاج نبيتن بخلكي أدب وأخلاق معناه فرق ديف توحيد خدي تعالى أمني شعيالي خبدين بظاني هل تشتكي خلت بكت بجينه أبا خلته هل هو صلى پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت عمرو بن أم سلمة الدف پیغمبری صلى الله عليه وسلم خداند کرد جروجه که خارن دانا برسنگی سحکری كيف خهر ما بينك دستی خوی العرده کی دد ويزاديت خود إنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو قلت يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وتي قرمن نبي خودي وقت تزاديت رين يا خاري زاديت خوي بسم الله يبكي بشتين جيب دسي راسي بخو والبس نجي خو بخو دسي خل همي عردانه ده فیلکر ادب چاوا دخارنه خود چا دخارنه خود شبه هندی گلی خش کبره اگر ام دین خو بنیاسید خود تعالی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم تش نه اله شریعتی دا اگر نشامنه دای حتی ایکی جی البشته ایکی صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشتی دین هوا و پیغمبری هوا چتش نه اله بو هوا نگوتی اوی صحابه گوتی اری والله خوی نشامده ام چاپ چینه دست نویجی اما سحكي بابتي وضوء وطهارة نشا مروفي دك مروف دي بچي نوعي آوه خباقش كد دي چاوه خباقش كد چاوه دي بو دست نويجي خباقش كد چاوه دي بو غسل جنابت همين تشتت نشا مده حتى إنسان تمريتن دي چاوش هيتا شيشتن وشيشتن وهيتا وشارتن تروجانا دا وقت تدخوي دي چه بيجي وقت تتنوي دي چه بيجي وقت تراب دي چه بيجي تشنه لايا بو من نشا منه دا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاوي وقتي وكارب چه اسلوب و چه شیوه نوی تشتی کی همی تشتی نشامه دای خود تشتک نهلا نشامه دای که معذر افرو که هبی ام خفیل نکین آن عیال خفیل نکین او تورو او ادب او خودی تعالی نشامه دای فر ام همی نشا عیال خب دای هر هو صایش همیا فرتر گلی خشو برا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیش خیرکم من تعلم القرآن وعلمه خیرترین کس نفه ودا اوه أبي قرآن الظانتين وأبي نشا خلقي دتن شبه هني قال خشوا أجر أو فرصة ما نبويا كو أنفيل ببين على خلد عيالي خفي ده خمك يجي بخوين بيشين هيفيا ورجاش خلقي بكن بين عيالي ما فيل بكن نهما بهيلين والله فيل نابد والله أبدي نابد لما بزابك يبكن محاولك يبكن صحابه پیغمبری علیه الصلاة والسلام چه عمل دابون و چه وقت دابون همی فیل بون بو چه ازتو فیل نابین بو چه عیال ما فیل نابید بابو با پیرت ما عرب نبوینه و زمان وان نبوینه بو چه فیل بون و خاندو و بو چه ازتو فیل نابین او خر حجت نینه ام بیجین والله ازمان منینه ام فیل نابین نه اما سحکی چند
الباكستان الاندونيسيا الماليزيا قرآناش بره وعرب جنين وزمان عربي يجي نزانن هماش كرديت ما چند سحكي دي قرآن خينيت ورقه كادياب عربي بده بنزانيت بخينيت معنوي عيال مجي قابليت هر کسی که بید قابلیت های فیل ببید بس تبيت ما او عزیمت هبید ما او هبیتن کو ام دیف عیال خواب چین فیل بکن چونکو هر ابد بوی مینید اگر ما فیلی قرآن وی نکر قرآن خانه نیاسی و نزانه بخینیتن دی پشت اینگه چوبو مکتن اجبرین دی گلی خشکو برا هر حوصا گلک آفر دی باب وقتی خواب دن عیال خوب يعني بتايبت امزانين يعني جيانا ويريجلا كاب زحمته تبيت ديكو باب اغلب هر دو شول بكن دابشين مصرف و مال بدريخين بس وقتی باب شول کرد بلا ديك همي قوان نف عيال خدا بيتن و سحكته حركاتي توان رابونا وان رينشتنا وان چي تشتي خلته دابوان راس کرد چي تشتي راسته دهاري كاريامان بكت بتفتن برفن ديوه بچن باب هر هوصا اثناء يب حوالي خواه مجيل بم